Pa evo ovako inicijativa je grada, odnosno do gradonačelnice i gradonačelnika. I likovna grupa je pristala da to napravi. Jednostavno da se nekako svečanije obilježi Uskrs, da prolaznici grada vide, da razmišljamo o svakom našem građaninu, da mu bude ljepše kad dođe ovaj naš prekrasan centar. Mi smo to napravili od akrilnih boja, znači likovna grupa da, Mirica Jurić, Zdenko Franekić, Ivanka Farkaš, ono drugo jaje dolje, Slavica Rukavina, čak ga je i cijeloga isfinancirala. Evo tako, potrudili smo se kao likovnjaci ovog grada da nešto napravimo, da jednostavno građanima bude ljepše kad prođu kroz ovaj naš centar. Koliko ste ga dugo radili? Koliko je potrebno za izradu? Pa ovo smo danas počeli. Dobro, do godine ćemo ga raditi u 3D, ali ove godine ovako kako smo imali, na čemu smo imali. To je stiropor, znači stavili smo podlogu i bojali sa akrilnim bojama, poslije smo ga prelakirali i to je to. I evo neka naši građani uživaju.